Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kena ke zikrevze ke tingkum changna jang khai ke chum kamai ting chua ge de regu man sa Zeme ko gena ina hai mena hange paulia ge de radle Northeast State Assam ke Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma zai Northeast State Assam go government mena I child marriage case mpui meeting kum kredi set banai krem dai lungge bamze minau hange lumze mpe mize nim rahange order pege nim change chuna Assam go government zai police mine mina nim chang di bepla na tebze mina chang na ja hai suruk je rak suruk mze nim chang de le je sale zai na ipo child marriage against lamge Assam go government mine crackdown te be zigene Congress MP Gaurav Gogoi ne saje Assam ge mpui nung rame za mpui mir me kam phung rame pnui hna lung rahange rehew ki gene lung rahange klang mak je kagne pnui ki gene lung rahange kaklang de le je ka cheli ko tebe ne lo design na ai ge Assam go government mene pnui na pe zai pnui pe ram je nim rahange hing ji gene je ka chedele zaina Assam Congress MP Gaurav Gogoi gu sam tak ai Twitter ge tweet ge betak za Assam ge mpui nung za mpui mir me ting kum kreti set gene pan rei ko kam phung mrame rehew ki gene lung rahange hna je klang mak je ka gene pnui ki gene lung rahange klang de le je ka chedele ko tebe ne lo design ai Assam ge je chuna child marriage against lam gene mpui meeting kum kreti set za krem dai lungge bam ko je pnui no hange lum je nim chi be ji gene pnui na pe banai pnui pe je nim rahange hing ji gene rehew ki gene lung lak je bam ne du lung rahange klang mak je ka gene pnui ki gene hna je lung rahange ka klang de le je ka chele zaina Northeast State Assam ge mpui mi na poine je minau hange lum je kang gi begine kakle be pe je chuna mpui nung minna hang rex na je te set me je Assam go police mene nim ne le je du ka chedele zaina ai Assam ge mpui nung minna hang rex na je te set me je nim bro ge du ai child marriage against lam gene kakle be pe ji gene za kle be ji gene nim brun mak je pnui daga mak met kam nu je investigation lu kam nu je nim de le je du ka chele zai chirun namak je Assam bongai gong district ge mpui mi na poine pating kum kresur ko kam phung ko hna lung rahange bongai gong district gu rehew ki ge te rahange te pezer rehew ki te changmak je pui ki gene pakring ba saw gadi dele je du ka chule zai Assam bongai gong district ge pui mi na poine pating kum kresur ko kam phung ba pui chai di ba pui hna lung rahange rehew ki te bloge pa chulung ke ba pui du ga zai child marriage against lam gene pana pe du nim nu je jail ge kai ni ko le je ka chedele zai na ai po kakle be peblam ge Assam Congress leader Gaurav Gogoi ne saje Bharatiya Janata Party BJP Chief Minister Himanta Biswa Sharma ta dele je ka chedele pane ai Assam ge pui mi na poine mei blam ge ngi be bizi ge na pui mi kam phung me mi songa me rehew ki ta hingi dele je du sale Zaina Northeast State Manipur Lampil area Impal West District Manipur unit of the BJP gu spokesperson Masam Sabe Pevenai Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM gu office beral changja ta pe pho pevje haluichi makmane ngi be dele je police mene tatiba ri mai ge sale Zaina Manipur unit of the BJP spokesperson Masam Sabe pe Mayang Lambam Suresh Kumar Banai BJYM gu office beral changja ta mui pho pe Alex Ningong bam kache be BJYM secretary office geneting mui hige panai kimete daira hange heled wang bloge mina hangna gari bite gena wang je panai ja gimi punglu je teu kan saud le je sale zaina chige panai ja kangi be pe ja panai ja ngi ra hange ngi loi gai lu je pe bam gene ta dai di le je ka che dile za chige BJP gu spokesperson Mayang Langbam Suresh Kumar kache be pe ja chuna hare bi di jela le je police officer ne sale zaina aipo kakle be pe blam ge mina hangna ja nim ra Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne hukum ki dibe chuna kai gai jala le jaka chudele Zaina the convener of Northeast Democratic Alliance NEDA Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne Nagaland counterpart Chief Minister Nefiru Deputy Chief Minister Y Petan Jai Bharatiya Janata Party BJP Nagaland President Temjan Imna Along Kachebe Pevjang Ngoluze Ne2 Resort Chumuke Dimagane Ngo meeting tevdele hanai kumting kum chana jang kai ke chum Nagaland ge General Assembly election bam rablam ge na je sale Zaina Northeast State Nagaland go Chief Electoral
ऑफिसर ने साजे ते तिबे कना के जिस ना तिंकुम चना जैंग काय के चुमाई गे नागालैंड के जनरल असेंबली इलेक्शन बमरा बलाम गे लियालु बचंगे नमाई रे का चंगे नागालैंड के एनफोर्समेंट एजेंसी में मा पे जैका का मेद बिगने का चरंकांग प्लान एंड निम पे चंगबे क्रोल हिमरु के निम पे चंगदले जसाली जाने रे तार्की काउंट्री बनाई सीरिया काउंट्री के अंदाने कागा गते कान चिबे 7.8 मैग्नीट्यूड वंग बगिने जेमना में चाइगा दी बे प्लान एते जे चुना मिना चांग काय के नामरिया चाइ चांगदले जे साले जा आई पोलम गे तार्की बनाई सीरिया के देगे गते कान चिबे वंग जे चुना के चारंकांग नांग सांग दी बिजिगने यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने अपनी गु के चारंकांग $85 मिलियन सीरिया बनाई तार्की काउंट्री में हंगे कांगा बेते जे पेगाई गुले जे चेली जाने वर्ल्ड हेल्थ organization go pe Tedros Adhanom banai Ghebreyesus ka chibi pe za United Nation humanitarian chief Martin Griffith ka chibi pe ne Turkey ke dei banai Syria ke dei ke dei kan chibe wang blam ge ze pizza kya ga hange kya wang gule ze ka chibdele zaine chunaria ka changba Turkey country banai Syria country ge ze ge dei kan chibe wang begene zemenam ze dap chimnim ze pe bikyang na rescue team remene pni tabam somag ze chunaria pe zelare le ze ka chibdele ze Turkey banai Syria country ge gite kan chibe wang bugene zemna me ka zambe benai zemna ka chaibe cause du aipo pere se pedra du hanum gare le jasale जाने नॉर्थ ईस्ट मणिपुर हिल प्लोराम रमिगे मोमक जे हलुइची मांगमने मी काय बेजे मी तो पहले डिजाइना चिपो पेजे निम रहांगे जे चोने मी काय मेजे पाम्पो रंगाय काय मिदो इन्फॉर्मेशन पेगाय काय मिदो कचरंग कांग लाक मिंगे रिवॉर्ड जे मणिपुर गु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह ने पेगुले जे साले जाने आई पोलम गे मणिपुर गु चीफ मिनिस्टर ने बगु फेसबुक गे रौगा जे मणिपुर स्टेट गे लुंगमर में प्लोराम हनाम रम जे कदादो हेमी काय माग रहांगे रंगाय दले जे कचे दले मोमक जे मी कदादो काय जे तो पहले डिजाइन हापनी जे निम रहांगे जे हकुम खाइन ले जे साले जाय पोलम गे मणिपुर गु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह ने क्लोगे बम रमे हलु ते मरम दु सामरांग छि चकाय दे जे नंगनि ने मोमक जे हलु ते जे मी काय रहांगे चांगदि लै जाइन दु मी जे ते मुन छि चकलो जे गा चदले नंगनि गु हलु गने ताव का मक जे साले जाने इंडिया राम बनाई म्यांमार गो बॉर्डर रामराय मोरे टाउन ताई मणिपुर ने बम कना पोक पेदले जाय चिगने मिना हांकेट चाइदी दले जे साले जाने आई जे बम पोक पे जे म्यांमार टाइम बिया 150 मीटर इंडिया राम बनाई मणिपुर बॉर्डर ताइगने ते हांगे दे ब्रिया गने बम जे पोक पेले जे साले जाने इंडिया राम बनाई म्यांमार गो बॉर्डर रामराय ताइगे बम कना पोक पे जा पीडीएफ पीपल डिफेंस फोर्स बनाई कुकी नेशनल आर्मी केने बी में बोनले जका चदले चिपो जिगने चो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी में तिंग संग चिपो एरिया के लाले जसाले जाने हनाय कुम नागालैंड असेंबली इलेक्शन कुम चाना जंग काय के चुमगु बम राबलाम के कांग्रेस में रंग चिचाकाय जे हनाय कुम इलेक्शन बम लोय गाय जे पनुजे ते चुगाय बे जे वांग दा राबे नागालैंड गवर्नमेंट ते तेमा पे जे आई करप्शन ता से बे चोक दोय ता जे ते तारा दले जे का चली आई गिने न माइकना के जिक्र के तिंकुम चाना जंग काय के चुम कम माइटिंग चोआ के दे रेगु मान सालोय गाय दले पी गाय जंकिंग गाय नि मिले ने जे तो दले